Umthandeni wamaNqele uma ungazi ukuthi ucula umaskandi ngeke uzubona ngendlela uKotini awushaya ngayo, hhayi uyoshaya uKotini. Isidwedwe sakhe kuhlezi ehlelekile futhi nje u-clean. Uyambona nje ukuthi njengoba eyibiza ngegcokama nje akusilo igama nje amane alithatha nje wathi hhayi mina ngifuna ukuba igcokama nje, uyalimela. Igama nje elithi igcokama uyambona ukuthi uyali-represent-a ukuthi uyigcokama. Kuhlezi e-clean, kuhlezi egezekile, uyambona nje ukuthi hhayi cha, lo muntu lona igeza ngempela lo, uyigcokama, iqhathansipho uqobo lwalo. Uveze-ke ividiyo-ke ekhuluma laphana-ke ngelebula ade eyigqokile-ke. Ngoba echoma futhi-ke ukuchoma kwakhe-ke hhayi cha, uchoma ngento ekhona ngoba nje nawe uyay'bonela nje ukuthi hhayi lo muntu lona ubulele ngempela. Angifuni ukukhuluma okuningi ukuthi litheni igcokama, kunevidiyo-ke la ekhuluma khona-ke echoma. Awuyithokoze le vidiyo, ungakhohlwa uku-subscribe-a. Waheyiza mshanami ungangiphani awubheke capha la khathi capha la khathi senhlizweni edubs namba futhi hayi ngoba ngichoma mangithi ngiqoka kanye ngilahle lapha namalebula angibanga ngisesipanini ngiyasebenza mfowethu yabo njengobani mfowethu umuntu mfowethu ungakalithenga ibhodlela libizayo ngemali yakhe esebenza mfowethu yangibanga amalebula qhasha amazenze uyabona nje ubhova lo capha la uyayibona lapha